Annyeonghaseyo. Bulavinaka. Warm greetings from Busan in Korea, South Korea. Busan is the second largest city in Korea. The first one is Seoul. That's where I arrived in yesterday. And now I'm in Busan, which is the south. It's about an hour, 45 minutes to an hour flight from Seoul. Just had a brunch session this morning over there. Katakat ko bali ng raki, tunumakat ko na navanua. Nataon ko, si City ko ay walak sarcha ngay Batinuay Tui, Sawana. Iko rin naman i-vil to kalasinga. Ano pa naman ta kanila, rungo-rungo to ka na panua, ay tunumakan ng raki. O katik ito nga mi Amerika, katakat sarcha ko makalibon ng raki, because it's summer in the northern hemisphere. So, yeah, bakang bulit siya kanibigyan mo ni, and tahun ni nganggo Busan, Korea, totok na benua. Kondolay sa ni city go Busan, ano may madaw road chike, malaw to na may tiko, ando nga ng boss may dakango na World Heritage Meeting. Kau matatakir to chuk may na to kinibono may rope. May busa cho may siya ni may rope may Amerika. Iya. Kung ngaya o sarsal tikim ni nga muni reda mandana bono ko undur tukina. Rere binaka ni rambita tunga na bunikau en alom ni sitingo. Bunongan ni Katalauya. Naka na dobi kawitake na kay Korea. Kaya ure sarangan na singa ni balakan ni kuwa. Mata rendre. Dobi kawitake. Paror bakarok-rok. Bakaira. Udi rubinak sarangan na makanda may Japan. Bari dirtak mo na ray buruke. Barak-rok. Yan dalapan yang Palawya dan WBC The Palace. Tapos yung Gonzalo, may tinga na nakasukin ng bosse. Ang bosse mada o rua. Ano may teman-teman di Balilebu, ya Korea, Korea sa Korea nga, takila na kamban na Samsung, kamban ni Korea, lebu na ya ni misini takila nga niki, nabibili to kami alasina. Handsome. Ini benar-benar kalau kike. Ambul cakap bikin nikah, benak balik benar barang umai. Pula ribangku cini Edi. Bulan lakwa, bisa. Dapat sa masih kelebu. May baik. Bokngalo. Iya. Pampul cakap bikin to ribangku. Lolo may bale. Iya. Jadi kailangan may nano chungko Korea. Kailangan may Seoul o Chennai o bondo wangga bukan bale may na mama ni Bito bakambo. Iya. Doon ay watal may na bukan may Seoul, mongole may Busan na deba ki Korea. Iya. Ngo sila sa kambing na katalaw.
katoka na raki betu no makatoka. Kana kero kela menambong yan sendola tu. Erto pasangkar saranga na sui. Kanga na sui ngame bitse. Wakati kumaya wesa. Mo kele ni kore mendoro kurusi mi wara keutu. Wali kana ngorto pasangkar sartu ngana sui. Kami turang ker meram. Ngo mole check-in ngango no hotel. Me sarang kami bangkare mandana kurusi ngo. Ngo. Tak ngana wali kana ngo. Ambu cukup enak. O tsika misalnya untuk sarungan balon binak, kalau kena es krim, tunggu lagi 5 kali kakal bakore, iya, itu sarungan lamu. Itu boleh mantai tu nak belit sui, nimbula, atau kemudian tu nak kurus sui. Menanggai bangkari mandai, iya. Kalau hotel nonggo gitu cikin nonggo pakai wasir root, do cukup misal nonggo, do hotel cukup misalnya. Iya. Teman-teman di balik pempalabung ay. Lako Rebangu. Isa. Mandono isa. Nino next. Iya. Kanji na the tight man tight. Lano sa bitar-taray na salad. Iya. Kita dal naketi di sa lakay na salad pati kina kimchi. Iya ngomong kay bang garital man doon na waka bitalinchi. Erto na may bibakay kabitay kerto na tokin pun mo. Ito na turang marami ni Korea. Lori man na kakalada berto la barata kay inda kila tu nga sarot nga rumbulong palabo lalango. Belata ni rando kawita kalkenray kakana binaka kana bulong-bula. Tamarota kay. Di mo kan may bulida. Untuk talita ka bali mo na lakabango. Dangwala ni besti pura-pura. Dangwala talen dali sarapatan total ng bula. Nan total na pon mo Dindi na non rito, dindi na non raposa. Dindi non resursulu dindi na kakanrakania. Ya kani biba kalau tatakin din weekend din tala komenta misaraba ele berbak sarabia belata no lungu Vamtokan ko na tiki-tiki. Rado patoringi bali mo na tamatay. Iya. Sakay mamadal tanga bireli porque na kambali cibite. Kuli mengay tukunya na Fiji water. Oh, sangay. Acik sarangay daki. Nora kana Fiji water na na politiki bijitu na bese buru-buru Yang tanong itakangan na center ni Fiji water may installation weekend to. May makan iturangan ni Amerika tsiko na tukin Fiji water. Kaya sa bilyon yan beka? Sa milyon yan, biro na ruwa. Iya. Fiji water. Iya. Sa ano na ito na branding Branding ni Fiji. Kumanda ka na, bisi buru-buru lako kina. Na bisto au lako kina bi hotel. Sa antam sa ito ngamilo na Fiji water. Iya. Nagirida na... Ang gawa? Basta. Kau tu kunis di mana kaya? Kala tu kuno ko turang talay sambal Balik tir tu na tu baso. Iyo. Dari tempat do taka. Era do sa sanga. Uno ka ngara leado para que ba katangin ngin dirake. Di bukini bikin menda buli beira Pasti bikin na to kinikele. Itu no tangkele, itu no nonda umbula.
ina kena kata kisah ni cukup birngo ram patagal ko era cukup birna kela cukup telang birngo paisa tolongan kartu kela paisa patagal paisa iya sakwa kaya sana ciri sarkai kan tu biwa saya ada segini kuah mau sana dur mendaya boleh check in asal lom sartu ni bali bikin ni kalau ngata tiko nak kaya pakai dia bilang sar satal mata ko teman di bali lebu tunggu lala gori mata katan ke sar tali orang kaya pontong basi wabok ke gosti ke baroi ciko baroi ke tumbos nga mata ke tumbos nga bisinga iya Elitia tamain beka binakbalebu wah chone nak chone lalam tian kiora marida muan round tumpul binaka epeli esili turanga rua iya asalalam tiani iya ni kalau ngatiko oke mave naka